Apa sih kar yang lawan ratuan pas tame karo majeri lawan karo. Sidon mari tum nama kan itu also intently Amor Falcon Festival ningkan suri ni reng kor ini ningkan kar juga talon pon hadak langsung kopla masula deng hawarlo nasi ini tum hadak penno nama ke bang elo puthot ni tum bang ke hem gache bang tulo ani pini bang ke kopia tarik ho tarik rege thom lati dan ke ini tum bang rapet jo mehai Kadang, itu kami benda, kadang so Lucas Blocks kilang cutting gear do an ban tu kami, asi ini bangke, nilitum labang so ingdeng pli Amor Falcon Festival karcu katalon lalong pen itu pini kecewang tu lo, tapi ni kejut silo amat tuwe haladak tu kami nilitum bahini lah Lucas Block pen nilitum Lord Chutia saya claim lo amat isi tawit dan lo lah si ini kadang na pita arjulong pun arjulong ni, non bangke lah hello hok pen get lo lagi dak tinia lido po jo ladak pensi kapu kisi po right side loy ini tum mai pupan si bang mati non ba ini tum pusna chisun po si don mali tum labang ke zado an odi zado an koson na ini kar biban koson halan ke ha anthulong di anthulong laban ke puja Inki ok, Henry Brick sudah tu mesen, kan kian serong do. Inke paok do deh. Paok kecuali tum ke paok sendiri bio broiler tado. Ratuan fans tame. Sinar bang kan ini tum ada aklam mong sido ya. Aklam mong sido. Ada bang ke Indeng Pli Amor Falcon Festival. Ingkan suri ni lah, ingkor ini. Karena kata lon pernah dem lodak kuti. Oke, nah bang kan itu cek kadang lekai kali.